Katkum kita long khubor kimbala pau hakrang san social media baka wise of the people party VP karangap iya karai jongka Meghalaya High Court hakabaite iya kamukadoma balele daw Dr. Batskhem marbo ulapan iya kabor ni permission naka North Eastern Hill University nihu banla banyakun ni yale iya election MP sting samoy naka Shillong Parliamentary Constituency habai keren berkinong to khubor hakabai day berkene kapang MLA jongka wise of the People's Party VP uba Brightstar marbanyang ulong bakani kakam ni kamat karang don nakamat ka Meghalaya High Court bat ka party karang up ni community banyo ni banmi iya karai hakini kisngi banwan uba marbanyang ulong bakat kum ki don ni ka ka University Grand Commission UGC ba shisen malapandep iya kacungtre ni kakam shisnam Lada ban pentip Lada don kano ka jingja ni kacungton ban Henry Lada Dr. Batskhem udono banishi mentah ni banikun hakani election siteng semoy MP kanja ayu tungin sepet ia ki khubor ki ban sawan